Musesia ni kwate watinda nesa na indi nesa ya Thambalala kilunkilever na chavyo cha Thambalala ndini wa TV ya kuya Mutongo TV na indi ndiko dhocha na mokweli tukavikia kutamba nimwe kumayungi na mudia wa kilungu kito nyini tawa Veronica Siombua natidhiwa na Reverend Grace Kalama na indi Makulyo kwa mema ingi alamu ende na kutuma ndino namba ili itatu kende mwitano umundi tizati songia Makulyo menu nikenda tukavikie na kumunenga utaula wa ilite edawe banduku wa wisani wa utona kuikata ukavikie na kotawa na indi etha pe undu kwenda kukulia na ubikie na kukulia ndini wa namba ili itatu kenda mwitano ili itatu kenda mwitano na ni kwatu nukubikia na kutetheka kilungu kibikia na kuthela na indi na tukwate YouTube ta Mutongo TV /FM official kila bandu bonde no ngwateta Veronica Siombua Willy na indi mundu Reverend Makulyo ba majingi bie ndiye ndatambe kuolanga aje tola madina kuyema na ize mashambi kimenda tokombane maolange twene eto bangija maondo na nindu yenesa chumwa chonde kikiseyo na mama akule kwa nini masungi yema ingi ona simu ne yakwa yisuite Makulyo na ni useo nienda kwa asia ni mubya kwa mashambi kimaitu ila andu Makulyo no manyanu materia ukalio someda kisilasi kita ukulia Makulyo mana abethina ubanya class kiki eda kiyuko kumena nikimata ukulia na maikwelewa nikilo kwikata umasomedia kuyila musiaisia witu wa kulia Makulyo watu kone asimo with we to encourage to that to imanya twina Siombua babe we atutedia kwa uni usio muno kulia Makulyo na tila simajila ya kulia motoi kulia friend yako kulia kudwa jengo swania pe usakwenda ndina dhina lakini no swania au kulenda kindu kiki dha kili hata ona ya Biblia ona ya musuongi ona ya kindu kingi utaelewa just ulisa twiba tuterie tusungie Makulyo onde nunu kainu tunengete wina katunenga imwanya that opportunity nanga ye katutethia pe pastor unambi ngainu mutethetie pastor ngi wayata na muka wake manambi yetwikite neza na pastor bache muteke eta wakinyensi na muka wake athukumimangai pastor wako wanzome thasya wita wa mativo wa kangudo yukuyandwa ingima twethukia sena maitwa nemeiwa tuinena nanga itimusio kutikaribu sana Siombua ngedi ndo sisionde na sio savyo ao thela mwende no tuma ngedi na mtu ngedi ni na sio sa ni mwe ya muno asante sana anya nende wase mundu etha ina Kulyo wigwa aiswania wenda umana kanomu akulia munana na nona be umoko ase mutindi ati ndeto tindi nyesa nyine to mutunga Kulyo yakwa ni ve andu eli mena thina wakulea kuyana ni cia mabata ma utuku mena mwana umwe wa miaka eli indi muume kuna okamwe na muka amukulia aimwia we sawa muka eke atayu muka yoni ni we na thina muno dacia na andu eli mena thina muume kuna kamwe na we yasi sawa lakini kibeti sawa lakini kibeti ndwithi akineaniwa najue kulia umundu muka eke hata chambe kila wailite kumanya guoni thina mwao kila kingi wailite kuikulia muume miaka yana muume akuna uya mwao na muume no aisa ata muume aisa ata yukwe Makulyo mbe water na complain pepe tuna manyise ba black spots za marriage nomba ka uende ndiva your black spot in your marriage ni rusatani atumia that black spot aite madhina ndini wa marriage kwa this a black spot thina muiku ya nene kitandani kwa mundu mukoa ilite kuikula mbe wa complain kibe mtu mione wakwa ni muwi ya hata cha keli akuna wiyamo cha katatu ena miaka yana cha kana no kethe na stress no ketha ni muthineti ukekulia Makulyo asu kwa uni wongo asia you try to contrast na ni mwau the one to ise pena thina mwau ndini kana tu mutethete nundu the one leu ndaisa the right diet pepa tawa kumanyana pepa tawa mandia mume the right diet leu wina zinc leu wina proteins ni wabata na mwaitu matene ni mesekeu
chobo wale wabata mutumia kwa chaka we wanduma akawa makwase alama kumbeka bizima ikie kumbe kwa yu ukumbikiwe kwase mwakine kwa choka ye kwase seo makawi wosu wa wimbi usobula netwe na mwanga usuwiki etwa mobia makawi wa mwe eni maleu mokosu mutumia akawi wetumbi nundu atumia ni malite kuwa matumbi ni mabata muno ukamwete jukaranga na ndio tabania Bugoma Bibi nani Bugoma kitabania ninethie kila kwacha mwete awe juku karanga sita wada kisungu sita wa nuts muyete weka pakulini mutana nywa chai muyamba kuyaisu na umema kumebinya akisi andumana kuyulu western au watu wanakuanga na nguvu ndio tumeona ama tatulia bati yaiwe timusi na kula kaso kwa mecha make it na kila bandu make it na mayo nuna matoke ni masio muno na nicho kitu ni mokamba ni nataba na se chathi ni kingi kya mutwano ebindani ya siathi isi tawasya ndeo tuinengane itema na mia mokamba ila kukunenganwe ndeo ndini wa ndeo mwatila mayambui mwisa itema na kikonde kiba nyumba mwitu ainenganwe isuni yita wa covenant ya mokamba paisa wa itema na kikonde itema itayua mutwano ni musio we muyo kikonde we maundu mebinya na kila cha mwisu kingi kieta kitwa mayu maeta we ni kuona nya mundu ume aidite kuwi wa maleume na binya mena zinc nikenda withie ni musio kitandani kuna nina etha ni thinosu wali to sisi chu ethi wani thina wa wea ukamwelewa ni wea kana ethi wani thina wa stress ukamwolela stress kana kinene kana ndeto nyingi nunu nikaba kutua kotoni cha nyumba kute kutua na kibeti chake kwa uri wangu asia mundu mukosu kune wakamwe amanye ni thina mwao aenge wana mume wake na ethi wani age aimutethesia thimatethea uwa ukamutethesia no imutethesia wimutethesa na kila kingi nundu no we mume wako ujiani wani chao niwe nisi ukema nisho kwisa wakaliuka nini buno yikata no you adjust ya adjust na kalao ndio kamwe na ngaya yunenga mumo nundu baibata wakwanya yes. Aya, good evening. Swali langu ni niliolewa na bwanangu atakangi kwenda kwetu. Huwa atukai pamoja sababu ya job. So the last time nilikuwa kwake alinifukuza. Sasa ananiuliza nitaenda huko lini. My question is, should I go back or I just quit? We are blessed with one kid na mmoja niliolewa na yeye. Thank you so much. It is a nice question. Bisila tumanisa sindu ba tuimanyasya sionde kwishindu ngitiala. Baby tuna manyasya obo wa black spots. Another black spots yananga mutwano is a distant marriage. Anu matwani tena mayikala umwe ekuya ungie kuya kietae madhina manene. Chambe nundu mundume can't live without sex. Bedukesia nesa mama wikala amusi na wasi amuse wakwa athukumana ku na mumina abakube mwaka oka wasi kutu wakana wasikuku kana after 2 years manya kilini yaku oneta ndu mukulia pe mupe pandu bange be mubango wakando peka mundu kyani asya jao mabata aya na nikatonya kuyanisha kaka usinda ukethia kwanza mume ni mweme akenda muno kusinda nundu mama wasama asya nienda kwite thioi ndiye so kwinuka andethese batani uyu nundu twina sex ni it's a basic need and men can't do without it na ni yalasia kwa ume ni yalasia nundu mbeusia aume sinza na wona sio kama belekini isioka na ni sialasia nicho kidu wa mume na cases ya ukwata nyamu ange maikwata tumisukuwe ange mayika nundu mombi we ningai maili umundu muka ombi kondu wa mundu ume na juni wangu asia ethi wani mutwano wako na mume wako ndathi kwenyu etha ndathi kwenyu wona zona mume wetu thi kwenyu manyabe na thina ndini wa marriage shambe ndakwitikela chakeli nde kwenda kwe commit ataki commitment atwike athi kwenyu utwike niwe muka nake eumandini wongi kana be ungi umukwate lile bandu na nde kwenda utwike nuwe yuse kwitha at least ni weji ya ni wamanya nuwe kwa unundu wake tumichundisa kwa nde kwenda kuthi kwenyu kila kingi ndenda kuthi kwenyu labda nundu ndakwitikira kwa sisi aniki
na ethu pena thina usu ikala indi munenanie mantha mutai umanye niguo nukukwenda kana ni chauna ninena ngasi ati surely it's not biblical but and it is not the will of God and ukutanisha lakini if the marriage is not working at all nisibe mtu anotonya thinyesi okethe kitite kwiyumisia usu to work it's better you quit and you start anew nikaba uka quit if marriage is not working could take waste all your years na marriage ni miaka mingi ethi watu ikala mutwano ukala mitwano no miaka mingi bewela wasiwe na ethanga inu kunenga miaka mingi ya wise ukwa ni kuikala mutwano ni miaka 60 within wa marriage miaka 60 na yikai so thela wikalite mutwano no samakiluma wikwa oti uambia mbatwa inza kame uambia kwa ni alsas uambia kwa ni madina it's better you quit that marriage early enough kana kama kayundu ni utonyo dyukaya na ndu naselewa ni utonyo kwata muome kwa ni wangu asendo katete tinda withingisi da chaema piwa kezo kwa chaema kanacho haya ongea sia msichana wangu aliolewa na akaniachia watoto ni mimi kila kitu sasa ni miaka 7 na sijui boma yenye alioleka lakini najua ni Machakos we my god usuti musiai ya na no twisoma ni sio wa parenting Nundu wina mathina maingi angine ndua mangunisi mbe na mathina thini wa marriage ni tatu wao thini ongi wi bandu bangi mwana kiati mwana osibwe na athi atwa wasima mwitu atwa kana kwa ciai na ni watolokile na ndesi kula wekia kula waendie na ndati akanende najui thina thina kana kake nikiuthina nyinya ni waendie musiusu setwa mwitu uyu cha mwingi akana baili ukaya na mwana kenu kuthukuma embesa ananguda ni ikata na mweba yundungi wikate othi kwa children rights enda tu kwa children's wende upewe nini mtoto nundu miaone na pedukie mithukisia mwakwa na musaisia kwa mithukisia nesa ila tunasi akana kalite kala na nyinya 18 years keu nikinalio kilwe kiziko petwe kajukana irindane ji nikatonya ikala na ethe kaninya any parent who is available nutonya kwa ya mwana wake jumia yilio ila jibo tukazambia kwazia mwitu ase mwana ile itekala na nyinya 18 years no na especially when it's a boy child usu ile itekala neze mwana ke a boy child mia ole jibo etha ni patonye ka mwana ke kana ka mwana ka ile itekala neze nundu ketuka ndiko kamurithi kethe na kaili to manyingwa wume na kaili to manyingwa kuza ke responsible man and a true man kwa uni wangu asia mea isu ni nadu kile na iti ati kwena mea ya serikali enda kwa children na wandu isingu ni esimo ningu kwa thia ndo tonya kweka mundu usu manzo akoswala wi ndo ale to theni ni siana mundu wasia siaki etha nduya nyina sia unipo wako ya siana ndiye musia siana mundu la wasiye ni aye mwitu wakwa ni wasia eya mwana wako usiye na stress yako mwana ke ni wasia eya siana siako nundu balapa sio basiana kwea ni balapa nyinya nethe mundu la wasiye kwa umwaito eko tindo thinitwe enda u report na ku report tiko meandisha nume na mwana wako kwanza ni ndo mutethia jila wathi wa report mwana wako itha yu jenda kumuteja nundu balawi atonyeza yitwe ni se atonyeza kwa stress yo ulevi kuthimba kutembesia matako kuku nthe na we withina ukwati sio kuniasiana ndi ukwati sio kuneibalua na mundu ni wasomethie na ni waiye enda u report na thandu ise ngunia simu nundu ninengana namba ya simu ni tunena haya eka musesere kwa te utandiria ati sio kirieti umana iyo mundu muka aile utala matuku ata kwithwa hutumani utumanetu Musese windini wa kilungu cha Thambalala na ende twende na kusungia Makulyo menywela mwende na utumandini wa namba 395 ni undu iva ukiwa uyithwa mutwe nundu wawo utesi utonya kwika ata ukonete misi kwea mitwano ndu na maundu ma muthemba ta usu na ende mundu Reverend Bomo kwasia mimi Grace Kalamana ulizia bila kutumia madawa ya family planning hizo siku uhesabiwa aje hebu tuelezee sitaki kutumia nataka kuwa nikihesabu masiku.
Okay, thank you. Nikulo iseo. Na ndo ingini mangu niite simu. Mangu litie kulo. Juma ingulia maedito siaka mwana ata. Malito siaka elitu ata. Na mithenyela safe niva. Nini na ile ilia ingine nonguelesia. Nina ise kalenda ka mundu muka. Mundu muka ula tumuita nomo. Ula we periods usieta regular periods. Ni mithenya miongweli na nyanya. Amwe ni metha wa miongo 3 lakini muno ala aingi ni 28 days kauni ko kalenda ka mundu muka katala wata ndituko zimwe ni muthenya ula wambe wa periods jila wambe ya kwila makwita kunyesha ukianza kunyesha the first day that is ituko yeba wambe la siotade la ba wetuko yemwe na twasya ituko yujemwe na matuko eli na matuko 3 ni mithenya ya periods marinda maingi akala nomo metha na periods 3 days na ya thimo no 4 days wona ya bika mithenya 5 mithenya 6 owende na kunyesha enda osi there is a problem somewhere pe bandu bena thina either hormonal imbalance or bleeding those things enda osi we munga utethewe wone gaino utasaidika kwa unasia muthenya wa mbe wa keli wa katatu wa kana ni periods muthenya wa katano ni wa kwendea na kunya na muthenya wa thanthatu isu ni mithenya ya periods from muthenya wa mbe kubika muthenya wa thanthatu ni muthenya ya periods ya kunya muthenya wa muonsa wa nyanya wa kenda we 10 we 11 we 12 we 13 na we 14 isu tusita fertile days mundu mukaitabila abawo isi nyo mundu mukawitabila those are fertile days mundu mukanutonya kuitaba muthenyani wa thanthatu nundu wa 10 nundu nitwanenie bana nongu nena ingi sita wa chromosomes ila sida ikuitwa ni mundu muka na mundu ume etha akuite XY mundu muka etha akuite XX mundu ume etha akuite XY the Y is the boy the X is a girl mundu muka etha akuite XX mundu muka etha akuite mbeu ya mundu ume kwa ila mundu ume we mona mundu muka we isi yake mwana mukthina timu kau thina nuwe wina mbeu cia mundu ume ila wina cio nicio itaguthambia ikathikandini wa ovaries ku thina nuwe na nena na cia mundu muketha akwite XX na yumbeu ya keletu jithaji chonse jithaji elivi ekani mite elivi isemba kabola thini wa mundu muka ivlo yakabola semba kabola na ya semba kabola ya bikanthini wa bala pe matumbe ma mundu muka nundo tumbe ya mundu muka jambia immediately after periods siathela niwe jambia kuthea jila jingi next period ithela jila jingi next we jambia kuthea na ya thea kele tunasa ka XX kasemba kabola na kabikampa kwa mundu muka kekala masaa miongo monza na eli 72 hours na 72 hours ni cyo kutumngwasa nuto nya pa muthenya wa thanthatu wa periods nundu etha kabi kabuna ketela 3 days kateka ku ketelete 3 days ko etumbe ya thea ila muthenya wa monza ijithi akabikie mbeu cia mundu mukasi abikie bau muthenya wa katano na ni yetelete muthenya wa thanthatu na muthenya wa monza etumbe je ithea ye get fertilized mbeu ya kamwana ila ni wae yisemba mituke nicho kutumithaji wa ume aingie jubuka sisi andiwa nyingi siaka nisiaka aume thaji wa ume osemba mituke makwata wa ni stress muno mathia na nundu wa sindu isu siema binyeya mai sisi thaji wa withela mituke na kamwana nga satani ndiye bata na kamwana satani ndiye chao nicho kututali kwa bila ministry ya boy child nundu satani nubangi omina imwana bego ya kamwana jienda mituki na ya bikava kwa mundu mukaba pava talesi yawa yikwa mituki kabikau kae mai ya peta yale ikakwa
like 24 hours ama 48 hours mbeo ya mundume ni yekiata nichikudu bebinya kuitapa mundume aitawa ila mundu muka we climax ta fertility etumbize iliuje telete nikenda mbeo yebiko fertilize wakunasia muthenya wa muonza wathanda tuno twanya itaba nundu wa kelitu tukaitabila wabau na muthenya wa muonza witaba kelitu na muthenya wa nyanya witaba chao kelitu na muthenya wa kenda witaba kelitu muthenya wa 10 witha mundu muka climate cha fertility nila witha fertile kabisa muthenya wa 10 we 11 we 12 we 13 ni kamwana na muno kwambia muthenya wa kenda we 10 we 11 we 12 ni kamwana nigo witaba kamwana after mithenya yesu natala muonza ya fertility ya thela kwitha we fertile ya thela mithenya lengi nutonya tumbo lawe pa ikindu kike ka ona banini it's like koma na mukau ena periods de kindu kwa lakini mithenya wakatano nutonya itaba na wathanda tuna wa muonza na wanyanya kwa utala wika umba wa mithenya muonza umba mithenya 10 ukaza mithenya 10 ndika koma ana mukakwa ngetela mithenya 10 na ya thela mithenya 10 ngilika mwali haya yeah nikwatia wasonge kana langi metonyetha ni ukula Makulyo ya muthembata usu tumekaa na bibi yangu miaka 12 na hajawaiza ni kama ataki saa yote ni kupigia wazazi wake simu kila saa nifanye aje nifukuze ama nioe mwingine miaka ni yana miaka 12 na ndena thina wamwe ndena thina bandu yasia matwanite miaka 12 na yona niyo no watenda na ni kama ataki chambe nienda ukukolia ndise be kule yunbe Makulyo maingi nundu nikiwa manie ndenda kusia nundu nikutonyera be bandu bechao pena thina nundu mwailitera mwaindi hospitali ukasiwa ni chao welitasia nde kwenda kusia ethani waleile mwidi hospitali atabanwe ni wewe na problem nundu bisi kwa no problem ni mai pretend wina thina lakini o pretend anu atenda kwikana kusia indi wina thina uwe nduitaba either ni wanywe ndawa wananga matumbi kana ni waumisie mabu kana ni wekie na nundu ni wesendo siao yebanga nya ninye ndenda nya kwanza onanga bango siani usiama bata indi ninye ndekata ndenda ni mwaindi hospitali kila kingi either ni wotenda it's really bad mundu muka atwa wa chambe asiai bithukisi ine salamu twana andu matwana chambe masiai anchienda yambe onetha muka umupromise te kwiso mutwa college ata na college asiai mutane kondo na wiba nundu marriage imekia wa complete ndako marriage ni complete ila mwele lakini yengela wa utanu ni siana na ninga iweji ya ye ni nani ni naseka ini wa system and order abangi omba Adam na Eva abanga amea increase and multiply actually is a command nga yendete twisia na nga yesiasia mosia ona ni wenda ni wewe wa munyola ndu matwana masia kuno nai etha mundu de kwenda kusia ndenda mutwana na etha de kwenda mutwana paipata wa kukala ndini wa that marriage matanisi nundui mundu nuni nomo na endenda kusia miaka 12 surely etha mwatu anite mwi miaka 30 mwamese jana wabicha 42 na mwaisa kusia na no mwende na kwikala ko mukasia indi na itu tunaneni eba Thambalala twasia miaka ya kusia ni between 30 years and 35 actually sio miaka yosia wona wabicha miaka 40 wo wakusia hata ni nawo miaka between etha ni mwitu watu wa miaka 25 ni between miaka 25 na 35 haya ni kwa jua bikiana kuiwa mimi bado sijaolewa lakini tunashinda kukosana bure na huyo mwanaume ni nini inaweza kuwa shida Jacinta ni tunamanisi bawo wa black spots no ketha be kindu kimwatie chokoso na weso na mwanake mwitindia kwema no mutatwana nyina asemo ikatwana nundu mundu ndavinduka atwana etha mundu aidi muthuku ate utwaite ni wokuna ila etwana na relax na ija kila wa manda na ichona ni wakija isi andu maswania andu kama kuli andu mayibania makuya tukatindia sex yani with ya mekindu chumechenda anake mechenda senkatwane ndingoma ina kibetiki uko maana cho ukakokola ukikomasia ukakikola kwanza kikakoma aba utenda naku
uteukikata uchenda uteuchenda ku etha wa mundu ai muthuku na ni mwaemana wa muyibania muona mwatwana yilo keso kikola kila wenda mundu ucio aketha ile nyamu ku ni wongwasa etha ni mukwemanwa amba you man the counselor counselor mwikalendi monene na if it's not working forget about that it's better a broken engagement than a divorce mutwano mukwemanwa andu mekwemanwa mayibania ila maili teta mayita na baby sweetie kila kindu chonde mayigwa ni amuyo na mukwatie kau mwatwana mukokita ngundinesa aye niwe aya ongea kasianishe dima thina ma mundu gukoma na kibeti kana mundu ume ate waku ni kweta muicio muthuku ivinda yukite ndio sio kitito nenga ni mawoni make na ni masio habari zenu si tuko sawa mimi niko na miaka 24 na miaka 5 kwa ndoa kwa hiyo tuwena miaka 19 na watoto wawili mume wangu anirithishangi tukifanya sex anaendanga dakika 2 anamaliza alafu analala kama mtoto premature marriage analala kama mtoto nani ni matwani yame na miaka kwa swani ya ndo asina maizo bicha miaka isi kangu tabia siombua mwana kwa ni wishike kana ke na yetu ni matu education marriage is a long journey once you get married too early you become tired with ya wewe hawo noisi na wao noisia ni gwe kuona sindu sio ko wiba na ni unegwe na nena ndi neno bo black spots ndiase wona weli chande ni wa mutwano pe sindu ka kito manage nundu nuwe wali kile ndi ni wa mutwano ni usu na yundu ndoge mwana siana ile mundu na miaka 24 na siana ile atuwe miaka 19 era miaka 5 mutwano kele tukakwanga yake tokunenga mumo na nundu tunenga nae namba please tuiteni tunena nyono haya heguli ya muthiani kinatu mine kilungu kiwe cha kwa nikithata kitone ta kithata we ni chao tu watu wa mama na tu wewe nikalata yukiveti chako nikithata manya kithatu ni chao akani na nenie bana say they are too emotional women are too emotional and women are file keepers ni ukosea mundu mukami yake 10 yathelile na ndwithi bado no ithikitata no ulilikene no kwatilile na kana kethiwa aina high expectations in marriage kana wa mukenki kana umukenga ndini wa marriage na ndwithi nundu wa chunu nundu wa emotions ya mundu muka ekala tata nundu pe kindu umukose koni wongwasi ati umalia muka wa quote udi umanye witha umukosea ulingule nko yake umanye ethatwa ni chao aya kuyandu ibinda yo ya periods methana moods ukithia ibinda ya period egwite wo egwa irritate wa kuyandu methama ili ukithia egwa wo mana egwa yiri o mana ni kuona mundu mukena ngoma na ati ya ena periods icho kimuona amwe metha mwi ibinduka onangi uthi ibinduka angi meme cia makundu ni sie time athina these hormones ko umanya kwina thina mo asante ni kwatie matereka to ya musese mundu ndo kwate ata tumine kilungu oh my god musaise witunga ina kwathime tukwendete muno uyu Reverend Grace Kalama mutai wenyu nindo nya kuonekana namba siakwa 24/7 ngunie simu anytime ikosa na toinena 0717292812 Nutu nyongo ni ana namba ingi ya 0739990304 ngaina kwathime indi wakwatwa ni thina please tukunie kulio tukunie simu ona kuna comment share tabiandu Thambalala ni tete ngaina kwathime tukwendete muno kiwiyo kiseo na indi uyithana chuma kiseo amen musese tuko maneo ni kilunguni cha twadimwe kwambia saili na miongwelesi kwa ta nikaenda tukavikie kudhaidha imwe ni kwendea kiweo cha kwa ila nitawa Veronica Sumbua Willy amen.